Айдынсымалар адлы эдеби корушу хакында. 2021 senesining dekabr 26 kuni Ahmedjit'te 1938 senesi aprel ayında zulümge uğratılgan Kırım Tatar ziyallarının hatırasına bağışlangan edebi tedbir ötkerildi. Dilber yüzler, akıllı gözler, birisi sonsuz alemler, kırıldı gönüller, köpürdü kanlar, kabahatsiz öldürülgenler. Daha neler görmedi bu dünya, daha ne? Kimlerinin ömrünü hayattan daha sızacak kanlı kalemler. Когда вы благосклонны к подлецам, что топчутся по совести и вере, я все пытаюсь посмотреть в глаза расстрелянного черного апреля. Я перечитываю громко имена, я всматриваюсь в лица, в их потерю. И как принять, что кровь лилась, вода расстрелянного черного апреля? За что они сгорали в эти дни? За что они мучения терпели? За что сейчас опять горят костры расстрелянного черного апреля? Çiçek ayında leleler taпталды, sema ağladı, toprak inledi, halkın neveri kurşunға dizildi, zalim vahşiler taraftan ezildi. Kızıl karınca etrafka sepildi, halkını çıldırttı, yaptı hor ve kör, doymaz dayılar hep kan istedi, kızıl terör, kızıl terör. Nice ağır kara günler gelip gitti halkımның başından. Dilimizni yok etmeye tırışkanlar, milletimizin en acayip insanlarını hapishanelerge kapatkanlar, kurşunga uğratkanlar, halkımızını vatan toprağından sürgün etkenler kaydalar şimdi. Toprak oldu, kül oldu, ayağımızın tübündeki toz oldular. Halkımızı yaşay, her şey geçer, toz olur. Сәрі көкче, Алия Кенжәлі, Майя Сафет оз ширлеріні оқыдылар. Әм сәйіржілер, әм де муэлифлер оз дuygularını samimi tarzda ifade ettiler. Bu tedbirde Kırım Tatar milli gimnimiz hususi bir islerle icra etildi. Ant etkenmen, söz bergenmen. Millet, Tedbirden soň sıcak bir muhitde ananevi kahve içildi.